Страдания приходят порой в нашу жизнь из-за нашего духовного роста. Kannatused tulevad meie ellu väga tihti meie vaimse kasvu tõttu. И Бог видит это, Ja Jumal näeb seda. но видит наш потенциал. Aga ta näeb meie potentsiaali. Тогда Он начинает менять нас. Ja siis ta hakkab meid muutma. Если учитель в школе видит умного ребенка, Kooliõpetaja koolis näeb õpilast. что он способен в математике, Ta on võimekas matemaatikas. то учитель будет давать этому ребенку больше заданий. Siis õpetaja annab sellele õpilasele rohkem ülesandeid. Ребенок может быть сидя, почему вы мне столько даете? Õpilane võib hädaldada, et miks te mulle nii palju annate. Но учитель видит, что этот ребенок способен. Aga õpetaja näeb, et see õpilane on võimekas. Это может быть будущий ученый. See võib olla tulevikus teadlane. И, конечно, он страдает. Muidugi ta kannatab. Но это связано с его ростом. Aga see on seotud tema kasvuga. Так и в нашей жизни. Sama lugu on meiega. Бог видит наш потенциал. Jumal näeb meie potentsiaali. Этих страданий мы бояться не должны. Neid kannatusi me ei pea kartma. Это все нам на пользу. See on kõik meile kasuks.